Afraid buat apa? Bagi ayam makan ke? Bagi ayam makan guys. Pagi-pagi. Belakang tu ada kolam ikan guys. Sekejap kita pergi tengok kolam ikan dulu guys. Jom. Kita pergi kolam ikan guys. Wah, kolam ikan guys. Kolam ikan. Ini kolam ikan guys. Wah, ikan. Wah guys, ini kolam ikan guys. Guys, kita pergi ke makan guys. Ini ada reban ayam guys, sangkar ayam. Kalau dah balik kampung guys, sini boleh buat macam-macam guys. Ternak ayam boleh guys, ternak kambing boleh guys, semua boleh guys. Janji ada duit je guys. Okay guys, terima kasih. Sampai di sini saja guys. Oh lupa guys, ini ada kebun guys. Wah guys, kangkung manis guys. Kangkung manis. Okay guys.